फुकट IVF उपचार दिवपी गोंय हे भारतातले पयले राज्य थारला. पयल्या 25 IVF टेस्टी उपरांत 10 बायलांक प्रेग्नेंट म्हूण GMCचो डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर सांगता. 12 जाणांचेर खंय सध्या उपचार सुरू आसात. आमचे एक अशें एकूच मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री which offers the free IVF facility. Honorable Health Minister started an IVF center where we have registered 25 patients, 25 couples. Of this, actually, I think 12 IVF procedures are ongoing, and out of first 25 IVF procedures done at the center, 10 women have been tested pregnancy positive. This is very good outcome of our IVF center. This shows that our IVF is of high standard. Mostly हे couples थोडे elderly असतात, पण there is we feel that we should do it in age below 48 for a lady or 45 for a lady, because then there are complications of age. आता आम्ही 50 couples we have registered. So IVF आणि ह्यो 25 फर्स्ट स्टेज जे फर्स्ट कोण 25 येयले तांचे. सो आता नेक्स्ट हे म्हणटा तुम्ही ते 50 जे कोण रजिस्टर्ड आहा. म्हणजे जसे जसे प्रेग्नंट जाऊन वता तसे वी कीप ऑन ॲडिंग. सो वी हॅव रायट नाव रजिस्टर्ड 50 कपल्स. मजगतीं तरणाट्या जोडप्यांक खंय IUI उपचार. सध्या 117 जोडप्यांची नोंदणी जाल्या. यंग कपल्साक डायरेक्टली IVF सांगना आमी IUI म्हण आसता, इंट्रा युट्राइन इन्सेमिनेशन. सो ताका आमचे ऑलरेडी पळय 117 couples registered asa, much more than IVF couples. So when IUI doesn't function, when IUI fails, we take these patients for IVF. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.